Why are you holding it like that? Kayak so it's manly, you know. No. Kalau kayak gini nih. Sebenarnya ada a bit of manly, you know. No, by you helping me, it's already manly. You're a gentleman. Not too close to this cock. I know. Iya, tapi belum kering, gimana sih? Iya, ya ini. Gimana sih? Sorry kak, ini training ya, hari pertama, lagi fresh. Can I talk to your manager? No, please. I cannot. I need to have this job. Yeah, what is this? What is My this? parents gonna kill me. I need this. I need this job. Please don't do it. I'll pay for you. No. I don't accept this. This for $500. I'll pay for it. I need this job. Please. Kita. Jadi guys, ini adalah obat anxiety-nya Karin ya. Ini Lego-legoan mini gitu. Nih kayak gini. Ini belinya di Shopee ternyata. Gue kira belinya di luar negeri. Agak sial, banyak banget lagi gue. Nih ada instructions-nya. Terus itu kecil banget dan detail coba banget. Sarah lihat. Tada. Jadi kalian harus It susun takes a lot of time. Kayak a lot of dedication to make this. Terus ada macam-macam, ada yang ice cream shop dan lain-lain. Terus gue kira ini mahal, ternyata harganya cuma 70.000 di Shopee loh. Mending check out sekarang. Teh, diisi bubur? Bisa sih. Di rumah gue. Mencap ulang itu mah. Ya elah pot. Jatuh. Yeay. How many steps is there? 90 something, 60 something, right? Not sure. Ini baru 48. Yeah, we're almost done, see. Yeah, it's almost One done. more hour. One more hour. Gimana? Ini bukan buat makan tapi buat ngerakit mainan anxiety-nya Karin nih. Di Premier apa My Trip? Di terserah. Nih, udah foto semua. Let's go. Tuh kita udah jadi sampai segini dalam waktu sejam ya. Emang sejam? Gak tau. Madepnya belum sih. Tiny here. Here, berarti ini di yang kedua ya? Yang kedua. Bunganya ngadep kemana nih? Ini ngadep keluar. Gila. Berapa lagi dah? Ada Terex masih Terex depan gue nih. Bisa pegang nggak? Bisa pegang nggak? Ini gue terbang nih. Terbang bro. Kamu burung belum? Terbang belum? Udah nih. Selesai filmnya.